Добрый день всем подписчикам канала «Между морем и горами». Сегодня мы побывали на настоящем лезгинском вечере в ресторане Хиль Парк. Это был лезгинский дэм. Здесь все было наполнено национальным колоритом, была живая музыка, зажигательные танцы, красивые костюмы и, конечно же, невероятная лезгинка. Я обязательно вам покажу видео. Атмосфера была настолько теплая и веселая, что усидеть за столом было практически невозможно. Мы пошли вместе со своими друзьями. Такие вечера было классно провести в компании друзей, близких. Была очень вкусная еда, хорошая музыка и много ярких эмоций. Показываю, как прошел наш вечер. Обязательно досмотрите видео до конца.
Lezgice seslendirirsem hamınız başa düşürsünüz mü? Başa düşürlər. Ji Respublikada Kanıtsıdız Muqa Teatrı var. Habrkay Sa Teatr, Lezgi Devlet Dram Teatr, Kısarı var. Kısar, Lezgi Devlet Dram Teatr. Qaxta Gürcüri Devlet Dram Teatrı var, Baku'da Rus Devlet Dram Teatrı var. Ama bu biri Azerbaycan Devlet Dram Teatrı. Kısarı ava Lezgi Devlet Dram Teatr'di, direktör Vuji. Bahanım ha. Var, düzgün cavab var. Var, düzgün cevabımız var. Şimdi neyiniyek bir gürültülü alkışlar gelsin. Teşekkür edirik bütün iştirakçılarımıza, o cümleden finalçılarımıza. Çok sağ olun, artık eğleşebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Galibimizi ise biz kaydedecek. Alkışlıyoruz. Teşekkürler olsun. Ve sevgili alkışlar geliyor. Bravo. Bizim bir Moskva'dan da konaklarımız var. Özellikle bu demde iştirak etmek için o boyda mesafeli fethediblər ve onlar da bu müsabiqəyə qoşulmaq istəndi. Ve buyla ben teklif edirəm ki, müsabiqəyə bir yekun vuran Yusuflar heyeti öz sözü. Bəli, və ondan sonra baba ilə nəvəsi rəqs edəcək. Salam melek peyker havacan. Yaşasın Azerbaycan. Sağ ol Lezgiye. Такой бывает. Teşekkürler olsun. Çok sağ olun. Ve deyirəm, Əvəzim ben bir daha hoş gördük sizi. Akşamımız gözü həqiqətən çok güzeldi. Biz teklif edirik, nəvənizlə beraber biz keçirik yavaş yavaş. Hem münsiflər heyətinin rəyini izləyək, bilək. Ondan sonra da sizi nəvənizlə beraber bir gözəl mahnı. Özdə kim oxuyacaq? Cəvahirin özü oxuyacaq. Oo. Sədaqət xanım, ən çətin anlar, mən yaxınlaşıram münsiflər heyətinə. Sədaqət xanım. Sədaqət xanım, Да. hal-hazırda çox vacib bir
Teşekkürler, alkışlar gelsin Cemile kalma şerefine. Pasiba, teşekkürler olsun. Çok sağ olun. Musikide kısaca fasiledir. Herkes öz yerlerini Eyleşey, erişebilir. Böyle. Ama gecemiz devam etmekte. Вот так насыщенно прошел Дем в Кусарах. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте подписаться и оставить комментарии, были ли вы на этом мероприятии и понравился ли вам наш разбор. Спасибо за просмотр.